tu ni hin problem on clock na veki no te chi exam neo lang ho khat khana akidong zin question hi thum le li lang pin apatan hi chom chom ni kidong cho cho bonai na vet tiu he clock tiale hour hen au min minute hen au min chite ni lang pe agi focus in clock hi circle hi ji chun asunga hin 360 degree au min chi chu lang pin ga heu tin ba nen rule them khat au min chi chu ga geu te chi hi a hial angle iti hold o de ham angle holding a hi bangale hi chi formula hi 11 by 2 minute equal to 30 into hours plus or minus or plus theta chi angle hi chi chu hi ding hi in mirror image hi ti khora matiale 12 o'clock la do ding hi jing akipi cha aban le water image hi piam de 1830 la ko nai akipi za chon la do ding chi chol ham pia he question khat na ana chiu de find the angle between the hour hand and minute hand at 2:10 o'clock again chi zo formula chi za dio he in je cho angle a degree iza na ki hion nam 2:10 o'clock ngai overhand le chilaya overhand le hin minute hand he jana ki hion dham ti chui hol do dio hin 11 by 2 formula dong ya cho minute a hin minute khut 10 minutes equal to 30 into 30 formula a hin into hours 2 plus minus theta ji hold on 55 60 plus minus theta na theta khulanga koile on 60 minus 55 ai ale 5 degree hai na 5 degree b answer abanin question china vekit lewan chilehin time hi velewan nia ki pin a formula chong ki bon chila degree ki pe a minute is at na cho 90 degree dem ati na 11 by 2 into minute hitting in a minute cho I hold or dio cho hi in plus equal to 30 into chilaya hi 10 hours jo wa hi 10 hours 11 hours ki ka hi din chi 10 minute ka hi di chen 10 zo hela de 11 ila le 11 zo hong di chen 10 zo la de hin plus minus 90 chila hin 11 by 2m equal to 300 plus minus 90 ale 11 by 2m equal to c minus leo han this is 210 hong din na sila men che pheu din 11 by 2m equal to chi ten hi multiply tau ten la pan hen 11m equal to cross multiply 420 therefore m equal to 420 by 11 333 9 8 420 by 11 3 are 33 90 8 88 38 2 by 11 minutes after 10 o'clock che hitting answer adu chile b answer let twin mirror image
pi tiam tele is chen 12 o'clock la do ding tivin agi pi cha selain question chi na bolo te ale 12 o'clock nga chu 10 ila do ale 2 hin na 2 o'clock hi jing de okay chile chen question khat ga bo dale 12 o'clock la do jing de he tivin mirror image chi chen hello dio hin ale tu ai te ka na bangin 10:50 bang hin pi han lang search mirror image of this 10:50 o'clock atile lai 11 silaya 11 shooting 12 pen hi 11 shooting in hours 1 hour what pen ho 60 minute here ding adu tilo la hong hi thailo de hi ya chu 50 la ro le han 110 chi mirror image hai 10:50 mirror image chi hong hi ding ai here dan chi 12 o'clock pen hi 11 o'clock plus 60 minute na here de na chi ti lo le hong sok thai lo le chi chu question khanin ale tu hin water image water image wi piam tile 18:30 o'clock la he chilai la he subtract bolding in chi chu water image hi mirror image 18:30 o'clock la do ding hi ti che hetawin ale tu hin chi 3 o'clock hi la do le han mirror image 18:30 minus 3 o'clock si la do de jingin adu ti ale 15:30 is the answer ale hilai yong hin izo a I khadi vet bango chon khat ga ve ketin ale water image of find water image of 12:50 tiute o'clock ale che he de ale 18:30 la do de hen ale tu ai 12:50 water image holding ale izo a mirror image dong khat na board awin chi 18:30 la ro le 50 hi thling lo hi ji chun chi a khial de dan chu 1760 plus 60 chu ipm de le 1 over hin chilai 18 la hi 60 la ro le 17 ho hin 60 le 30 90 hi chila hi 1250 hui la do di 40 540 mirror image of 1250 chu 540 hi de angle hold dan 11 by 2m minute equal to 30 into h plus minus theta chi chu rule khat na ani na che ale angle hold na hi ani na che hi ale mirror image hold on a formula chu 12 o'clock la subtract board hin age p number pen chana subtract board chaina thum na chan water image ya le 18:30 la age p cha subtract kit ding hin adang I kha jong nan te jong le chi alang pia reasoning a 1 mark nga hong ding hei hong ji jong le